Lalaki din! Oh, princess, apay asim mardan ka magna. Sumipngatan, agluto tapay. Kasanumad ngamin. Malabsan ta man dagita artak alalaki. Kat anya kumaita, kabain mo dagitang artak. Kantsawan dak tumanan ngamin. Awan met nga rod sa bali apagnaan. Agpatpat nagdagita dita. Umikakiting. Ni manang mat, uray naklaigoyo. Makita yun dahil lumabas. Limot, princess to ito. Princess? Kinamuro ko na mata. Mas dawa mga agpaiso. Apay nga taan, nagano ti kamuro na. Awan sabay giti pagtubuan dan ni Jeropa na. Hoy, dagitang alalaki. Kunamlan asino daan nagkugwapo. Asino man ang nagitan na yan? Dagitang mamartek alalaki Kinankansyawan damanin ni princess itay limabas kami. Apay, di kayo pala na irwam mag. Iti ugali da. Ay, nakaluto ka dahin. Sa anak pa nakaluto. Apay, mabisin kan. Pinoy tayo kayo pa ngayon, uray ka ni princess. Ay, lakay, adda na panunot ko. Anya dahi ta? Malalaki ka kade. Anya ti pa nagkungkunam. Kabailam ti dumanog. Adaya mo't lalaki, asan na nga mo ti dumanog. Ingka man nga rod ikan itileksyon dagijay amamartek. Anya? Ay, tila pang ipabaonan mo kanya. Ay nabayagdan nga aramiden day tay tikabsat ko. Ket panawon metan tapno maikan day tileksyon. Nagtal na ka man bakit? Ingkan! Oh. Itaapan naknakam, amalalaki ka. Rabiin. Ingka kiden, aperkatam ida, tapno oray dala maplat amin. Ingka kiden, taus tunto ang makaluto inton malpas mo ti ipapaaramid ko kan ka. Apay, kinankansyawan nyo ka no, ti ipagkwa prinsesita yan. Isaw, saan na siya? Anya sana siya? Naglawagan na siya. Nagado kansyawan nyo. Dahil pa mo nakaimima, kan nakapimpintas nga ipagkaw. Nakapimpintas? Ni princess? Ini-street nakmatladtan. Apay ngay. Lastog kagayam ha. Oh, asino pa'y kada kayo, tinalastog? Sana siya. Di nakita niligas na. Apay, saan kamit amay saya? Akanayon amang kangkantyaw ka ni princess. Hindi na ito. Apay, naraman na mo. Saan yun nga ulitin pa yakantyawan ti pagko ha? Ay nan ngay ni Manong. Adda nang ibauna, awan pa'y mo. Manang, anya tir aribungbungan dagiti tattao iti kalsada. Aywan. Ijay mo't pag-iinuman dagiti artak. Nanghabak ni manong mo. Anya nga ba? Princess, saan da ka na makantyawan? Anya ti inaramid mo, Manong. Ay, lakay. Ni, adamot sumungad a pulis. Apay ngay. Insakit ko lang mo ni princess kadagiti nauyaw wala lalaki Ay, may dakan samutan aristaron, Manong. Ay, agmultan ni Manong gapu kanyak. Sana bale, bay amon, anya ngay nga rod. Pangalaan nga iti pagbayad, Manang. Ay, pampanunutek nga rod, ti mapan umutang kin ni Auntie Marina. Ha? Ni Auntie Marina? Kat no nakakurkuripot day jay. Kat anya ngay nga rod, isulaang matyad da kwarta na akabagyan tayo. So, di ati kababaknangan nakabagyan tayo, Manang. Sige, tamapantay iya balay da. Nasken akadwaan na, tapno makarwaran ni manong mo iya pagbaludan.
Ay, anya ka dagitoy amaid kon aya. Papanawag sa amin idan tanag sasadot damat a permit. Ay na, auntie, kaasyang mat adagita maid mo. Oh, apay ngay may kayo dito'y balay. Kuang amin, auntie. Ay, agoray katasin niya sakye driver kong agoray. Ah? Adda pa pa ninyo, auntie? Mapan kami ag-deposit iti kwarta iti bangko. Ay, baknang ka talaga, auntie. Oh, apay. Sino da ito'y kinamuro akadwam? Ku auntie, ni princess da ita. Jay burida kiyo? Wan, auntie. Ay na, balasang mo't gaya man. Ubing pa'y idagpaspasyar kami dito'y balay. In love ka siguro na niya. Saan mo't, auntie? Agtubo ka nung amin ti adwa kamuro, no in love ti may sa tao. Auntie, ada kwartam? Natural, mapanangaro dag deposit. Ku auntie, umay kami kumaumutang. Anya? Emergency ngamin, auntie. Ay, sanak ngagpapautang. Manang, agawit tan. Auntie, sige na, bayadak tumatlaang. Ay, saan? Amok tumulang, awan pagbayad yo. O sige, mapanakon. Agyaman kami, auntie. Agasam da kita nagdadakila kamurom. Tawan san ti pagtubuan da di tarupam. Ay niya? Nakauyaw ni auntie. Kunang malano na pintas, katpadak matlaang alugpak ti aguna. Kasano ngayon ni Manong? Bayam ikaro na di inaramid na ije pagbaludan. Kaasimat Kat awan nga rod kwarta. Ay, gapulang kadag ito'y kamurok. Naibaludan adi na oras. Nagadumot nga nga agpayso dag ito'y akamurok, Manang. Aglulumbada nga agpayso nga agtubo. Ay na, kaasyam maninday tabagim ako nakon. Pudno unay dag iti imbaga ni auntie. May samot da di abakit. Naimo lang arudan. Nakauy-uyaw pa'y. Ay, marurudak. Di tala ko man napnapan ija balayda. Madlayo ka di sana na lumablabas ni princess. Kakadwa, kantsawan tayo latta ka di, no lumabas. Amoy amot nga amin na lumablabas ito kahit kan-kansyawan tayo. Katuwa na. Mayat to ba iti kumandyaw, sang langro na dagiti babay. Sana ya. Kakadwa, at na bakit na lumabas? May samot na ito bakay. Naglukmag. Nalinsamot din sana makapag na. Nga po iti kinalukmag na sigayo. Hoy! Agpakutunggan! Nana! Narigat tinalukmag unay nana. Alain ka ro atagos ni Apo Diyos, dagiti nalulukmag. Nakaruar ka matlaang nga niya pagbaludan lakay. Ay, wan nga rod bakit? Nasuro mo na makabulan na nagan-ano sapay nagadot ilamok ijay. Ay, lakay, saan mo nga ulitan day jay Tinungpal ko lang, tikid daw mo. Sana mo kidding agbabawi ang ilaban ka ni princess. Panangisakit lang day jay. Saan matlata si Mardeng dagita nga artek amang kankansyaw ken ni princess. Katidakas na, amin alumabas dita pag-inumanda, kankansyawan da. Ay, talaga mo dagitang artek. Awan ngamin maramid day tibiyag da kahit. Maisyanak ken ni princess lakay, tauray mismo nga antimi. Kat isupay tinanguyaw ken ni princess. Kaya kay nga ron. Adda talaga dagiti kakasta at tao ba kahit. Ay, way, ayan nagayam ni princess. Saan pa'y matasim mangpat? Kuna namat nga da interview na, iji trabaho ang nag-applyan na. Nasaya at anong makapagtrabaho. Tapno sana ma-stress. Kaya saan nga umadaw, dagiti kamuro na. Nasapa ka nakaring ita, ipag. Owan Manong, mapanak kami nagtrabaho. Agtrabaho kan? Owan Manong,
Ay, sumad lagaya man nakaisam ka. Wan sa anak gaya man ang maboring. Ala, say-saya atam tag trabaho, ading ka. Ay, nabartay ka na sa matay. Nakatumog ka matay. Sana pa na bartek tata. Agyat na garuda na. Ay, Juan, nabartay ka na talaga. May nakringan, tada makitkita ka na pinta sa balasang dititag-tagainap ko Ay na, nagmaya man na itatagayin mo. Po, magpinta sa balasang dato. Nagkinis ko naman daw. Ay, saan sa mo tatagayin na tayo pagpagamon? Kaslasaan nga rudan. Ay, sana talaga. Tandang agpaiso palasang alumabas. Ha? Nire, huwag kagpaiso ka doon. Sana tagtagainap tayo yan. Purdo. Wait, will! Ay, malitikas na. Paritin. Ni, nagawidan na tayo siya balasang. Ay, agore ka. Tasiputan ta, no sa dino, abalay, tipapanan na. Kinantyawan da ka kadimanan dagiti artak. Jak idan pampansinan manang. Uray anya pa iti bagada kanya. Sa bagay matkit di Artak damot laang. Apay ko maapekto ak iti panangkantsaw da kanya. Kasta ti mayat apa nagpampanunot. Kat ningay anti ananguyaw kan ka, idi ado ti kamuro di tarupam. Pampanunutak nga rod, amapan ko ikan iti regalo. Regalwam? Ay na naglaing matan. Taiso pa'y anauyaw ti regalwam. Wan amanang, tainuyaw nak ide. Kat gapo iti pananguyaw na kanyak, nasursurok ng agbalin a positibo iti biyag. Day takot ti ko na. Mala, mapantan tumanang mangted iti regalo kan kwa na. Apay anak lahat ka. Kahit nakita mo ita di tabalay da princess, tinagawidan na daya balasang a kurso na daw. Kabsat nga ta ni Princess Dayjay Abalasang, uno kasinsin na. Ay, tikasayatan nga namin damaga, minton lumabas ni princess. Saan mo nakantyawan? Gaya mo mo! Tandaan ang bagi. Saan mulatan a pampansin na nagita artak a naglaing agkantsaw? Princess, agdamagaklaan ko ma. Anyat damagam. Si kansamot dyan na pintas a balasang, anatalgyapak idinaminsan nga altaw. Uwan, siyak nga rod, apay? Nini, saan kang agpaiso a kinamurong? Kan pimintas ka Saan mat naman niya agnanayon a kinamuro tirupak anya? Princess, mabalin ti agara. Agayata magkanggalading ko. Anya laki din da ito nga ayaton aya. Anya? Ay, Edgar, maululaw ka na kao. Ni, apay nga nanang. Ay, matalimudaw aksan. Ay, saan Ay, Petra bakit? Petra! Umay ka man dito Aglutluto Umay ka pa dito Agala ka iti danong inuman ni nanang. Darasam! Apay aya! Maulaw ka nun ni nanang. Matalimudaw ka nun. Ha? Taapay! Anyak na pasama kaya? Mayat mo't itay Itay day jay. Ay, matalimudaw ka talaga. Bakit? Tanggalam ni nanang. Dati danom mo. Anwag day tadanaw. Uminom ka nanang. Ay, sana danumti ka sa pulag. Agas nga raw. Agas ti ka sa pulan na. O, mapan ko alaang ti agas na mabitlang. Ay, saan? Katumtumar ko lang itay.
kwarta ti ka sa bulakid garanak ka. Mariknak kat umadanin ti ka di busanak dito'y rabaw ti daga. Umadanin na. Kabigbigsa ka pa lang. Mabalin ka dahi ngay ka nakiti kwarta. Kuna. Agdrama man ang dati bakat. Naon mo't kwarta ka. Ay, maulaw ka talaga. Matayaksan. Bakit? Ikaw man pala ang ninahanang iti kwarta na ah. Umutangak man pa ilang iti bagas kan sardinas, Mare. Umutang ka? Kaano lang ang idinagsweldo nila kay mo? Saan kami kumamot ang maibusan? Uday tanto mga min a plastic ananang na. Kat no nakita ka nakaisam alimabas dito'y kantina. Mapan manan makitong Apay, ik-ikan nila kayo mo iti pagsugal na. Kano, drinamaan naman na nadya anak na. Agin uulaw, agin tatalimo daw. Ay na, ibagakan ka, naglaing agdrama day di ako tugangak. Ah, kasta? Ang runaan na plastic. Pirmi a plastic. Sumunga dun, day tatrakti basura. Di basura yung ay maray. Ay, ewan gaya man niya. Inakalaon biit. Adda kumakot ni katugangak ta ikarga akong ditatrakti basura. Ay, agawit na yun. Nay, nagsapa pa'y mag. Adda pa'y lainit na oh. Apay, di mo amuaya. Nga dapan nga galalay ti tao. Kasanungay no matsambahan da ka. Kitalaan da ka. Oh. Kanobing lang, ba't yung mukngal alaan da? Ay, saan da kagpilpilitan. Ubing man, lakay, kun baka topol man, kumbuwan man niya di talaan da. Ay, saus, nakaamamak nga ron, ano kasta? Iso nga ron gagawit tayo. Nariga tayo, no laan da tayo, na itapurawapan. O nanang, nakamisuot kayo mat. Ha? Tilamad-madlaw mo si Kapitra. Adain lutok a pansit ije kusina. Naimas mo lang at aday tain lutaw. Naimas mat kung nadagiti apo ko yo. Anusan nyo ata awan ti karne na. Awan mat ngamin igatang ko. No, isidir mao dya inted ni Edgar akwarta kanyak. Ne, awan mat ibagbakak akasta nanang. Imot ka ngamin ka. Saan kayo kumamot nga agsaw iti kastaa? Wan, imot ka. Itilasod ti sangapulo atawon apa nagigyan nyo dito'y balay ka. Amo ka, ti kinasyasinom, Petra. Ay nananang, idi pa'y apilpilitek asumina kami iti pagnaadan. Ang saan na kayat? Gaputa pampanunutan na kayong agmay-maysa ama panawan. Daytoy ti bagakken ka, Petra. Oray anya pa'y aramitam, siyaklat ati denggen Edgar. Ikanaklat tayo ti kwarta, oray saan mo akaya? Kumusta ni nanang iti nagmalambay? Saan ka din anaulaw? Awam mo diti balay nga nagmalmalam. Napananan nga eh. Napan siguro man na nakitungit Kahit mo sawan, insugal na dyan, tid ko kwarta na. At iso mati ayuyang na akanayon, di ta pagtutungitan. Una na maulaw, dandani pa'y matalimu daw. No adda ka maulaw. Ang naawan ka, mapan ka nagtrabaho, mapan batan makitungit. Aglaba ka manan? Un mare, sungod nga imayak, ta umutang ako maiti sabon a paglabak. Ay, awan pa'y kwartam aya. Awan pa'y ngamin buena manok ka. Manupay ngamin nga aldaw, sakbay nga agsweldo nila kay ko kumare. Ayun gayam, at daman damagakan ka, mare. Anya na ita? Apay, pudno aya nga adda puraw avan nga agal-ala iti tao. Kunadamat nga awan pilpilyin da nga alaan. Ubing ken nataengan alaan da. Hindi pa imot nga istoryaon da day tamari. Mamati ka? Saan? Istorya tupo-tupo lang day tamari.
kapsutan niya man ita TV. Anya, Dahil ta TV ko nagpigsa. na bogbog kawan na kaon, di na kun amo respetuan. Siyak man langan ti mang pakapsutan. Makadanon da ito kinidgar. Iti uray ka man, saan nakpayan na iturad a binugkawan nidgar. Makamo kayo na idano nyo kan kwa na. Nagrigat kayo makaw. Awan! Naa. Nanang, agsamsalig ka. Ayada ka na nakaw. Saan ko napuutan ti sa sangput mo? Ay nanak ko aya. Di mo ko na maulaw ka man nanang. Ay day ta asawa ang binugkawan nak. Apa binugkawan na ka? Saan mo't bumugbugkaw ni bakit ko Anya saan? Kanayon nagtupay a bugkawan. Itala na iturad ka o ti magibagakan ka. Malay, saan kayo nagsakit nanang? Kasano asaan kat nagsakit tinakam ka. Gaputa ba kita kaun bugkawan naklatan? Sinurwak da kita ubing iti assignments da. Unak man na nakaturog kan. Talaga kahit kundi maturog, agam naskin nga agsarita ta. At ang amin inistorya kanyak ni nanang. Amok daytan. Siyak man ti dakasan. Binugkawan mo't ka no? Kunakon kat. Mabalinak ka di mo't nga agistorya iti badang ka. Istorya akan ka tipod no anapasamak. Kat agdangag ka. Ang galing kong sumayaw. Ay! Makapakigtot kayo mananang. Kalat, magtatangag parang kayo dito isang wana ko. Nakitak gayam nga glablaba ka. Lablabaak, dagiti puraw nga uniforme nila kay ko. Iso nga rod nga umay kasurwan nga aglaba. Tanakitak asaan unay apuraw dagiti linabaam nga imbalaybay mo ijerwar. Amok ti aglaba nanang. Saan na kun asurwan? Nalalaing ka ngamiti siya. Adaya mo timbagak akasta. Ay, di mo kayam kaya ti pasurwan. Apay ngamin aya, saan kayo arimwar ita? Adda ka nung nga raw, di puraw avan nga agal alay ti taaw. Uray ka no bakit alaanda? Namati mo ti bakit? Pudno aya, day ta nga istoryaan da. Ay wana nang pudno. Adon ati babakit ngayon nalada. Nang nangruna dagiti plastik at at tao. Anya, Iso nga dagiti plastik dita, ay agbalbaliw kayo. asinaw ti pangibagbagam iti dayta. Kadagiti plastik Kano dudwa talang mo ditaw. Ay, wang gaya man niya. Saan apuraw avanti mga lakada kayo nanang? Dayta man lumabas dito. Ha? Trak mo ti basura dayta. Para kadagiti plastik at at tao dayta nanang. Paspasagitan naksamot, Petra. Ibagam lang nga. Ay, di basura mabait lang nga nga. Irwar ko ba Mabutang ni nanang, itis istoryaan da puraw avan nga galala iti tao. Oh, namati. Di mo ka di madlaw asaanan a lumablabas dito tersenam. Un nga rod, manun nga aldaw ajak nakita. Iso nga dalangan iti balay, pasaraeg buya iti TV, anak kapigpig samot. Ay, dayta tinarigan. Surwan nakpay kunana asaan ko kano amuti aglaba. Unay matanda di akatugangam. Ay, jak amo no anya man ti drama na madamdamain ton sumangpot nila kay ko. Itay kakadipay anak kasangpet, anak kaw. Kasangsangpad ko lang nanang. Ipampamasahe man ni bakit ko to'y saka ka na banluganag na. Ay siya kun atimang masahe. Un man nanang, tama pa na kun agluto, iti pang rabyan tayo.
Edgar, anak ka. Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya deta nanang. Diyak nga minen makarwar. Takunada nga adda ka no puraw avan nga agal-ala iti tao. Ha? Adda ya. Iso ano mabalain, dito'y kamilaangan balay nga agsusugal. Anya? Sige na anak ko, tapno saan akon nga umadayo upay. Ay. Nanang, kagurak ti sugal Amuyo da ita. Kidawon nyo. Dito'y kayo balay nga agsugal. Saan Saan ang mabalin nga dasugalan dito'y balay? Ay, jakat ang masurwan dagiti ubing nga agsugal. Ti subay Saan ka nga umanugot, Edgar? Agrason ka mat Saan awon amin? Ay, nagkriga nga rudmot dito. Taan niya? Tamakigigyan tayo lang iti balay na? Sige. No dahi tati pampanunutom, da kamin kadagiti ubing ti pumanaw. Tasi ka lang ti agyan ditoy. Kaduam dahi tananang mo, aman nugal. Apay ngay, tasan kamutin nga may makisugsugal kumaray. Nay, kano imbagamiday nga dapuraw avan nga agal-ala iti tao. Hey da, adan update na dayta, ngayon padamag ko iday kumaray. Anya kumangay ti update na. Fake news lang dayta. Sana po daw nga dagal alay ti tawa puraw aban. Nagkunay ti dayta. Ay ka, bot-bot nga tayo lang amaray. Ay, kasta gayam. So nga, umay ka, tamapanta makisugal. Ay, aguray ka paray. Anya nga tano dito ilaangan balay ti pagsusugalan tayo. Ha? Ay ka, may mayat ba din? Ano kasta? Asidag dita paggapwak. Mala, pakaamuan kayong tao no kaano tayo amang ruging agsusugal dito balay. Ay ka, ornosam nga rodin na jatin to kalamisaan. Kaya nadwa pagtugawan, kumaray. Anang, anya tinagsaritaan nyo ije kumparem? Ay, nangigmaw. Wen, Iyay ayab ko nga rod, dito'y balay ti pagsusugalan may. ay ayaba mo nida? San ko pa'y nga inaprubaran na lang? Nagsaritaan minday takin ni bakit mo. Saan na ayaan na istoryakan ka? Naistorya na kanya, kitisungbat ko. Saan amabalin? Anya, apay asaan na mabalain? Tapno saan akong arumwar dito'y balay. Jak ipalubos ita niya man nakita ti sugal iti balay nanang. Kan isardeng mo matin ti makisugal. Ta iso ti papapanan lagi ti kwarta nga itid ko keng ka. Ay, di nakpay matam mo nga ipatag. Respetaran nakmata. Rispita rin da ka nanang. Iso nga rod nga uray kamalitar aramidem. Anusan da kalata ta si katinanang mi. No kasta, saanan ama balain ama kisugala. Saanan? Isardeng mo dahit abisyom nanang. Mapankalaangan makipraktis iti sala kadag iti padam a senior citizen. Nasay-saya at pwede ita, apakaibusan ti oras mo. Ay, unay matan. Kanya lakit din ayanana. Surutan mo't ati ibaga. Kunak man, no umay mo ipasyar ti kaayan ayat mo dito'y balay, anak ko. Ha? Naibagam ngamin idi na minsan. Iso nga ururaya. Ala, di kay madanagan nanang. Kasaritak to ni Luisa, no kaano nga awan trabaho na. Tao may ko ipasyar dito'y balay. Tapno maam-am mo mi magkin ni tatang mo. Wen nanang, sigurado amaragsakan kayo amakaam-am mo iti kaayan-ayat ko. Gapot malaksid pintas, nasingpet kan nagagatpay. Nasaya at nukasta, anak ko. Amang ano at dawayam ita alawas. Oray may sakal daw laan, Luisa. Ha? Apay? Kaya't da ka ngamin ama-amuda na ng kantatang. Ipasyar ka kung maigi balay mikat. Ay na,
Kasla mabainak. Sus, awan tirong ba nga pagbainam? Si kakit dimat. O sige, into no Friday. Awan papanak. Agbake ak tuman nga rod iti cake nga isang put ta ijay. Ayun ah. Sigurado laki di ang magustuhan dananang kantatang dayjay. Sige, urayin ka into no Friday morning ha. Sukunan nak iji balay. Anya, umay ipasyar ni Oliver, di kayan ayat na dito'y balay? Wen kano lakay. Ha? Oh, apay manen akas tatilangam. At siguraduan na lang ang magustuak ti kayan ayat na. Anya, Amuyo matan, yak kaya tilaad ko naktumay. anya ka din day tanga ibagbagam landaw. Ay basta, yak kaya't alaad tagbalin ang manugang ko. Mawatam! Naimbag nga oras yun, Nana. Kastamot kan kabalasang ko. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay may. Ay, wan, Nana. Naku na ngamin ni Oliver akayat dak kano amam mo. Katawan man trabahok ita, iso nga imanugot ak. Kasta ka day. Awan gayam, Nana. Adto iti cake, oh. Inaramid ko para kada kayo. Ay na. Agyaman ako na ibalasang ko. Ay na, langa na pa'y laang kat nagimas a cake. Oh, adda ka mo gaya man lakay. Naimbag nga oras yo, tata. Limbang nga oras tarupap, nakalalas ka. Ay, lakay, sa dino ti papanam, umay kabiit ah. Unay kan lakay. Apay akas jay ti impakitam iti kaayan ayat ni Oliver. Ha? Nakababain lakit di da ijay nga inaramid mo. Imbes asangwam ken makiamam mo ka. Angam saan mag... Yak kaya't dayjay ngagbalin na manugang. Anya ka din day tanga ibagbagam. Kaano nasingpo ni Luisa. Oho, nasingpay, no nasingpay. Yak nga rod kayat. Nagalas mo ngamin tilangana. Anya, Nagado ka mabaling nga arman ni Oliver. Dayjay pala nga babae. Nakalalas. At niya laki din. na, Basta. naglukon. Yak kaya't na dyan babae. Anyan tulang tilang nga nagitanak na. No bilang lang. Di nagalas mo lang. No nagpidpido ang mga ni Oliver tinayjaya. Kasla. Kad adaw ijuhag. Anya, Tatang, no iti lang nga, awan kini Luisa. Ha? Gaputa saan mat ati lang nga ti pangibasaran iti ayat. Anya? Inayat ko ni Luisa, saan aga po iti lang nga na. No diket iti ugali na. Oh, patsim dahil ta. Tatang, Basta, jak kaya dahil always ang agbalin ang manugang. Ibagbagak lang ti pudno. Jak magustuhan ti langana. anya? Nagadumo dita nagpipinta sa babalasang. No anya ayat ti. Kinan mo. Tadayjay pa lang ang babae tinarim mo. Kas kala nabisira ni ti babae. Nya lagi dinaya. Ay, kunamadlan no iso akagawapuan dahi at tatang ni Oliver. Tamasapol ka no napintas ni maasawa ti anak na. Ayun na yan. Anya ngay nga rod, katawan mo ti maikarit ko alangak. Ta sa anak mo't anapintas. Ay na. No kastan tumadlang dagbali na katugangam no bilang laang. Ti kasayatan nga ramidam. I-break mo an. Ha?
Wen, man ti agayan ayat, anasaya ti ayan ayat da, no adamat ti katugangan, aman na kibyan. Sa bagay, husto kay tiday tang imbagam. I-break mon. Damo bailangan na pan kay Jai? Ngam, kagastan, tinangag mo iti amana? Ay, awan latam mo kon. One friend. Oh, abayagas na tilangam, anak ko. Kasla kam nga agrup-rupa aparikot. Apay, agaparikot mo. Parikot ko ti kayan ayat ko, tatang. Ha? Tapay. Nakiwin na suwas nga minan kanyak. Ay, nagsaya ng gano kasarak ko. Awadan ti kayan ayat mo kasla gurang. Kaslakan adaw ijawaig. Anya? Nalalala, di ka naglinay anak ko. Ado pa'y di tati babalasang amabalin mo apagpilyan. Saan lang nga day Luis at babae di tulubong. Anya laki dinaya. Anya? Apay akasta ka, lakay. Kasla maragsakan kapay anagwin naswas da Oliver kanti kaayan ayat na. San akas labakit? Talaga amaragsa ka na. Tanagwin na swasdan iti kayan ayat na akas lakad adaw ijawaig. Anya, Bareng makasarak ni Oliver, iti napimpintas ngam da Luisa. anya, ay unay kamutin, lakay. Kais iso ng anak ta, katay napintas kumama, abakal. Sana pangit. Napno saan ang maakaran ti puli tayo iti pangit kunak manag. Anya, ay, awan pa'y tinasaya at nga ibagam si kalakay. Di ta ka man langon. Nabayagan ang nag-break kami iti kaayan-ayat ko, Oliver. Ha? Nukas na nga, Rod. Mabalin kung ti agdaton kan ka? Oo naman. Ay, mabit lang. Sigurado ka kadi nga awanen ti relasyon nyo iti sigod a kaayan-ayat mo? Awanen, Donna. Nabayagan nga awan kamin iti dayja Luisa. Saan ngamin apabor ti amak kan ko, ana? Amangan no saan apabor, kapo iti kinalaad na. Ah? Ngam no siya, masigurado ka magustuhan nak ti amam. At damat langak saan aya. Husto ka iti dayta nga imbagam, Donna. Magustuhan na ka ti amak. Gaputan na pintas ka. Agyaman naknukas na, Oliver. Tatang, at iti kayan ayat ko, ni Donna. Naimbag nga orasyon, tata. Ay, no! Oh, nagpintas ka balasang ko. Ay, no! Naimbag mga oras mo. Kumusta ang buhay? Kastilat ta, tata. Napintas latta, kas kanya. Ay, na. Ay, nasayado kasta. Ala, Oliver, anak ko. Inka nagluto, iti pangaldawon tayo. Ay, uwan, tatang. Ay, uwan, gayam. Nagsaritaan mi kini Donna, nga umiyan pailaang dito'y balay, iti sumagmamanong aldaw. Ha? Ay, kasaya. Ay, wow. Na- Awan paray ko si Dayta. Dito'y pa yan gagya, naging gana. Ha? Wala na ko. Sa anak nga gangangaw. Oray dito'y kayong gagyan. Awan paray ko kurak manang. Ang lalaki nila ya. Kasla nang ko itay anak ko nam analaing kagagluto. Ha? Ayun, tata. Nalaingak nga agluto. Pinikpikan ti amok aluton. Ah,
Kastaya. Untata, no kayat yung agluto ak inton rabi ta iso ti pangrabian tayo. Ay na. Naglaigan ti manugang ko na ya. Alamang nga raw, taramanan tayo man ti lutom. Untata, Pagtiliwak ni Oliver iti manok inton maramdama. Kaiso ti lutuam a pinikpikan inton malam balasang ko. ala, mangantayon. Ha? Anak na ka ti inam. Anya klase aluto na ita? Pinikpikan, tata. Ay, ukis ti saba. Iwam di ta manok. Saan mo't ana ikat do na balasang ko? Inluto makastanan. Anya lakit din aya, tata. Kano mang pidot ka iti sidaam, ay kat si kamatan at imang dot-dot. Anya. Kastoy ti mayat aluto, tata. Ipabureklatan asi dudot-dot. Anya. Ay na, pangasi Bolivar. Isublim na dyan doon na itinana. Ah, Napintas ngagpaisaw. Ngam ultimo mat ngawan ang muna. Ultimo agluto iti pinigpigan. Pulos adinaam mo. ay, di kay mauawatan, tatang. Kunayo iti nga awan langan ni Luisa. Iso adiyo kayat apara kanyak. Nga uray na singpet ken adu ti ammuna at trabaho. Nalaing pa'y ngagluto. Ha? Sa itaan ni do naman ang tikayan ayat ko, saan nyo man nakayat? Kuha anak ko, basta isublim na dyan doon na itinana. Nagalamot iti babaya kasta. Agluto iti manok. Si Dodo daw, salbag eh. Anya? Saan mo nga isubli itinana? Sa akong ti mga abugan kuha na tapno pumanaw dito balay. Ang mga nupagay bladin na kanina oras data. Ay, kundi pili kang tumangamin iti agbalin a manukang ma. Anya ngay ita. Naglaki di pagaropay. Akas dyan taramidin na iti manok may luto na. San abali tanapintas mo ni Dona. Oo na yan. Ano yung laki din na yan. Ipakan na kadata ti manok akadudot salpag ini. Napintas agpaisaw. Mawang magtamam mo na. Ultimo agluto nga iti itlog. Maksepay. Uray danom nga ipaburok na kat maksat ko nam kitdi Anya? Angam saan ka akong direklamo? Tay sumat ti kayat mo ang maasawa ti anak ta. Tay addalangana saan aya? Ay, namugla ko ba? Saan kong imbagbaga iti kasjay kiniluwesa? Nasaysaya at magayam ngam dayta doon na rin dyan babae. Huh? Makapahay blood! Among friend. Anda man na nga chismis. Ha? Anya man inday ta, friend. Check ano kaya nayat ni Oliver. Nga niya mamuna itinaganak na. Ay na. Makapalag. Taapay. Nagluto ka nung araw diti manok. Ngam sana nga inikatidudot na. Anya? Uy, niluto na kas gelatan. Ay na. Awan na talaga ti serbi ti kinabintas. No awan mo ti amo na. Ay, oo na yan ngay. Ay, kundi pilin tumet di ama ni Oliver idagbali na manugang na. O, anya ngay ita. Nakasarak dagat nga ro di tinalaing agluto. Una imatan? Inluto na latan, akadot-dot-dot? Wen, katirason na kano. San tutut-dutan ati mangan. Anya lagi tinaya. Anya?
gayam ti masabat ko. Kumusta? Kastoy lata Oliver lata. Sika nga kumusta ka maten? Kastoy Luisa lata Nagbaliw ka maten. Ad mintas ka iti dayta apostoram. Kasta ay na, katagyaman at wan gayam. Podno ka di tinadamag ko? Ha? Anya dayta? Ti maipapan iti kaayan-ayat mo nagluto iti kadot-dot-dot manok. Anya? Ay na, nagpintas talaga ni Donna. Awan makunak iti kinapintas na. Ngam kaasi kamat no iso tigasat mo. Ultimo agluto, kat saan na nga mo? Ay, makapailag! Sal, bakit di kastoy abyan? Kita mampay anabartek ka kasta Oliver. Ha? Anya? Isong agbarbarta ka kastoy. Gapong, tama babainak kadagiti tao. Kan nasakit tinakam ko. Ha? No saan niyo pinang pangagan ni Luisa ide? Saan nasaktan tirik na? Saan nagiwin na suwas kanya? Kat, saan anaam mo dayay at dona anang ibabain kanya? Oliver, anak ko. Nalabas kayo mat kami nagsasaw, anya ngay ita. Makapungtot kayo idigin ni Dona nga awan muna. Kat isumati kaya tiyo, gabuta ko na yung adalangana. Anak ko. Pasensya ka kuman ha. Ala, subliam ni Luis ano ka? Anya? Abay. Kaskarinaya. Magsaw kayo. Kasla naglagang aramidan day tang ibagbagayo. Salbagid day. Adal day taken kalakay. Ha? Asaan arumba nga agpili-pili ka iti agbali na manukang mo. Bakit namiris ko asaan gaya marasaya at tikas dyan. Diyak kaya idin ni Luisa para itanak ta. Yung isum gayam tinasaya at tiugali na. Katuan mo, iso asaan at ilanga ti pangibasaran iti ugal iti may sataw. Naawatan. Bakit? Iso addan tumanan ti sumaruno akaayan-ayat ti anak ta. Pangaasim kumamatan ta saan mon tumanan nga i-judge. Ay, saanan? Bakit saanan? Promise, saan akong agpili tagbali na manugang ta? Sa mga gapoy ti kapipili. Mabaakan lang aron ti kakaiso na nga anak ta kasimod. Bakit? Nasaya ta napanunot mo day ta lakay. Nói chuyện bình thường thôi. Hả nói há mồm to ra, đọc luôn. Há cái mồm to ra. Cầm cái mic vô đừng có cười. Anh nói thằng mặt thằng Pháp cũng được, không sao hết. Đọc cho nên chịu trách nhiệm chính về việc cung cấp sản xuất nội dung hàng tháng MB và đảm bảo sự sản xuất và Super Pháp. một nội dung trên fanpage Facebook. Xong rồi lấy điện thoại nhanh ra luôn. Phù hợp với quy định của Facebook. Chỉ mọi trách nhiệm và cung cấp chứng minh bên nghề của người sở hữu người sử dụng hợp pháp với toàn bộ nội dung. Để chung. Miễn trừ trách nhiệm, bên A miễn trừ trách nhiệm trong
từ chính sách chung của YouTube, và những lý do dẫn đến tình trạng đó không xuất phát từ lỗi bên A và những trường hợp khác do pháp luật quy định bảo mật. Các bên cam kết bảo mật tất cả thông tin có được, biết được khi thực hiện hợp tác, và toàn bộ nội dung hợp đồng tuyệt đối không được công bố, không được tiết lộ, không cung cấp, không trao đổi bất kỳ chi tiết nào hợp đồng đến bên thứ ba trong thời gian hiệu lực của hợp đồng. Hảo rồi, há mồm to ra. Kênh phân phối là những hình thức cụ thể của kênh kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Các website nền tảng trực tiếp trên kênh kinh doanh qua mạng Internet. Các mạng đó với kênh kinh doanh sẽ qua mạng viễn thông. Các ứng dụng application đối với các thiết bị điện tử. Kênh phân phối bao gồm những các thiết bị YouTube, Facebook, Intune, Apple Music, Amazon, Google Play. Các nền tảng kỹ thuật số bên B phát triển. Hợp đồng này có thời hạn 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng, được gia hạn 1 năm tiếp theo. Cầm cái tờ lên, lâu cầm tờ lên, cầm tờ giấy lên, cầm đúng rồi, giống như mình nhìn trực bản. Quyền và nghĩa vụ các bên trong trường hợp được giải quyết theo sự thỏa thuận giữa hai bên. Các quy định của pháp luật, từng bên cam đoan và đảm bảo rằng từng bên được thành lập hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam, và đại diện từng bên có đầy đủ thẩm quyền chấp nhận cần thiết để ký kết và thực hiện hợp đồng này. Thằng Mập. Có trách nhiệm và phương pháp đảm bảo kiểm soát nội dung Facebook. Nếu xảy ra tình trạng có tài khoản giả mạo khai thác kinh doanh bất hợp pháp và quản lý từ bên B, nên có quyền yêu cầu tạm đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng và không được xem là một khi vào hợp đồng. Bảo mật tất cả các thông tin có được, biết được khi hợp tác với bên A và toàn bộ nội dung của hợp đồng này, chịu trách nhiệm về các khoản thuế, lợi ích, toán thuế, để phí theo quy định của pháp luật liên quan đến các khoản thu nhập được hưởng từ hợp đồng. Rồi.